Paralog baro hakne ko porangan patay no ipiya ko wepat ke film ko balay kerteng. Powder. Hapastana konso kini ko film ngilyo ino ya ko we ke briew ko baliyeng no hakawe ke caka baru slap ro ulujur bah kata kapor. Tekat bah kani ke briew kadang yeng hak pedang joni uslap. Hendri hakne ke por par pertar ulatit no ikana kamen. Par kelam sang jor bangilyo iru bikilara no ika sepo jong ke hospital. Ngiliti bro sepang jok kini ke briew long bakadang sepun kun hak kata kapor. Baradin katukan ni porro ki doktor ki long bakal yo na yo we kun sendrang. Ki doktor bat kinas par haden bakila dep ban cek bayu ni ukun jong kini ke briew. Hendri kila champan ban ba umlong setia kum ki kun jong ki briew baro. Bau ni ukulung ulong balik baro senring kamet ke jong o. Haden bat bau kupa jong o letip akani ba lelit ruban pej ban yo ikat kani ke jing per ke jong ukun jong o. Timo uru ila diu ong ba tarai su bau ni udai ukun jong o. Baru le ru yu nadok kata kapar. Ke film kalau penipat bala diru kumbakat parasnem kenti. Hakani ke por ki polis ke liyo na ya kawe ke jengtip ba we temen ula klat no hakawe ke yeng. Tina marbau ni temen ru semlo dan setia ki bah yeng lesem. Ki polis ke lahap no ban le niam bat pengkuj ru yak kemet ke perang sak ka jong o. Hadin pat bakila cek ke kata ke yeng te kila sempan ban ya we pat obre ubala sak no hapo jong ke basement. Hangni ki polis ke letip bani abat ki jo iru ba ude ukana. Tema kiru kim semla penslam shu kilakot na ya kowe ke briew ko bedai page ke kana rit bakan one page no yo. Anda pat kini ke briew kalau poin no bat ke kerteng jong karo kade ke Jesse. Maka bat kini ki polis ke lorong no spot jong ke basement bat kala keren hiru yu ni ukna. Uni ukna ula keren ke Jesse bat le turu ikau ong ba kerteng jong o de Jeremy. Kini ki polis pat kila lengo ba ban page yu ni ukna namar kilo i ba uper ba kedur kman. Namar ba ulong ubalik baro shen ring kamen. Jeremy ulai tu iki uang bu ulo sabit nyado ke por budang red hapo jong kini kamera. Namar bo kupa temen jong ulari ulu sumari u bot lepan hepan san u hapo jong kini kamera. Ti ulo pelut hiru iki por jong usibun baban hikai u sepang ke school. Bot lebu hiru usibun bagi kot hapo jong kini kamera. Jeremy ulong susu iki bu umla setiap ban mi no sebar namar bo umla ban cae ke jengcit jong ke sengi. Bo umla hiru banyo isai kemat ba anda ola mi no sebar. Kini ki polis kala lengok bapan pej ke jenglong jong Jeremy. Bakim ikop setiai u bundai kum ki wei pat ki cai briew. Ke Jesse pada kini kepor kala persang ban kelin o Jeremy kat tu kat nis panggi kot ki ba ulu pule. Tu Jeremy ru lala bani tu ikakat ki ba ke ong bar ulong ru kena ubastar do kata-kata. Hadin nata pat ke Jesse kala konai u bakan ilam noi u cak caka kabari no iki briew ki bomdan ki kimi ki pa. Namar bangilati bau tu temen u balari u Jeremy ula dep ban klan. Ti mentau Jeremy ru la krena bun linya sa kata kecaka ke baka Jesse kalau kot yu. Hadin na tapat ngilu ibo Jeremy ula poin ha kata kecaka ke baka Jesse kala ilam yu. Pat baro pat ki prakana kila lengok baban pej kidur bat iki jenglong jong Jeremy. Hadin na tapat ngilu iba baro ki prakana kila dono ha kemej pam. Pat Jeremy ru la don lang no bat ki ha kini kepor. Hang ni pat la don pat uwe ubre ubekerteng ujon. Uni ubru ulong balik behebat man la ke porro ki kena ro ki septeng bai u. Ti ulo stang nak ban keren kop yo Jeremy ulong baladau la ban bu no da keni kasiang haki kemut ke jong u. Ti kum taun lai no na ke jing syak pencita ma u. Kebar par keba pelang ni ngilio ibo Jeremy ulo sim no ya kata kasiang. Pat om tang ba ulo penek no ika halor jang kata kemej. Andre ulo penjenak pan ban bro kita kasiang ki pedon ha kata kemej ha kata kasiang ke jong u. Ti barok kini kena ro kim syom lanang keren su bat kila pej ru da ke jing ipela. Hadin keni pat ngila i ba ke Jesse bat kala ilam no Jeremy sepok jong ke hospital bikin cek cuaya ke koi ke kiak ke jong u. Ti hadin bagi doktor ru kila dep an cek kila ong. Bakam don kuno ru ke jing per hau ni ubreu. Ti kum ta ke Jesse ru kala kemen bar kala ong hiru mementakan pak skul na u cak ke we ke skul ke bakini ki prakana ru kila lej. Hakata ke jing di skul jong u ti ngila i no bola don no ke we ke kamera kelas. Bara kata keporok ke badai bo nong hikai betai no iki sepang ki electricity. Hang ni pat kolong ke bapelai o Jeremy namar bau ni no hikai lara pan banda ke we ke praktikal. Pat kat bau dang patai ki sepang jo kata ke praktikal baki hapan le Andre kendit kensan pan. Kata ke electricity ke lara pan ban hao Jeremy. Hadu bakal lara no Jeremy sejurong Andre don bok pat bau ni no hikai lo yo no ban off no ika. No hikai mentau septeng bat syum lepan slam hiru lara no Jeremy sepo jong hospital. Pada dapat ki doktor kila depan cek Jeremy Henry kila lengok pan ban ki ong. O Jeremy dan setia wat tang kandet ru kidak mong hak kemet ke jong
Hadin katapat ngilo ino yo tu boleh suba kerteng mestar dok balwan pano syak ke jong Jeremy. Uni polis ro habala tip kene ke jeng itu jong ki Jepang jong Jeremy. Tim uru lo kwa ban tip bak kabor ke jong Bad lo le juru ban rung no sport jong kamera ke baki lepan tia yo Jeremy. Andre lo longo pan ban bulu syambo Jeremy don setia kamera tia. Bad ki doktor ki nos ro kili tu yu ki ombo Jeremy ulo pet anang ne. Hadin katangi lo ichi syabo Jeremy ulo don nak cusurong. Bad mentau lo le nyoban kerennya ke briew ke pedero ke para kelas ke jong Wala kali ka banak kalanti bon lej biang sayang. Kene ke briew na namar bakal kam itna da kejeng long jong Jeremy. Te kalapan ino yu kalanti bon lej na sakitu ke yeng ki bao jusa. Kat bao Jeremy par udang ya kata kalanti henre yu kanduk biang bad umastar dog. Umastar dog mentau lo khot na yu bon lej biang sakitu ke caka ka baka cesi kalbo yu. Baru Jeremy ru samla saban kantai yu haru ban ko ngo kejeng ong ki jong ki. Anda par bolo pon ang tai tikile kalina o shibon ba kicing kali. Bar kali ru yu ban eu yo akni kabor ba yo na ki TV ne na kinu ki kam. Jeremy lo itu ki ong ba sum yo na ro. Pa wala da persang ban le chajan jong ki TV bar kinu ki tiar elektrik ro. Tekni ki tiar kim sam tri kam setia bar tip ru banak ka daw. Baro kini ki bro menta ke lango bar kim tip ru bak ka ka cubab ko ba ke le yo. Tiang ni Jeremy ro lemi na po jo kene kamera krem da pensai bahai ki. Hakwe pergesing do ibo mestar dok bar kecesi ke lailam kana kini kena sepo jong ke klau. Bar ngi do iro bo Jeremy ro lale lang na bar ki henre ma upar yala de. Ulang ba yu bro ba marwe bo chu yong lang na bar kini ke prakna. Tiang ni lo turu mestar dok ulong bah man la ke por bo yo ke jing sai na penang. Tu lo snga ba kum bakin ra na yo. Barang ni ulo tarai bej baka kumi jong uru kalayap haka ni kurkom. Hakowe pergi singi lio iya uwe padu briew belasiat na yakowe kaskei. Parbarok kini ki para kanaro ke beli lang kila kemen bar kila lej ban pej kata kaskei. Ada Jeremy para kini kepor lelej na sejan bar lepej ke jenjar tong kata kaskei shua bakan yap. Tiu lebat na ika hakti bar lebat ru yau tau briew belasiat kata kaskei. Tiu ni briew ru lio sengau barok kata kejengpang jong kemet kejong uha shua bakan kaskei kan yap. Par mental satu bakan no kejeng pang jo kene keske shwa bakan yap. Teknik para kanaro kel septeng apa kilo iya kene. Paru ni John ro para kelas jong Jeremy ula panap no ura ke pistol. Baladang pelaj uni briew tu unsiat no yo. Aden par baki lepon no chijing de kejasi kala kelino yo Jeremy babale ule yo no briew kumne. Jeremy ulang bakadao ko ba ule yo kumne ombo un penstom yo. Handa un pensanto yo bakan no kejeng pang jo kene kamarat shwa bakan yap. Hadin kenil Jeremy ulong ro iki pembenta ulo kuana ban lej pai sing bo umsong tenar su ban sa no hang ne. Pawala da kecesi kala persang ban pentingin un reu Jeremy par lodam kelapan ban iki. Ado bangila i baki yit ro kila pai kila para hapo jong kata ko office. Hakowe per kaliang ngilo i na bo tu no hikai elektrikal ulo lenya ban kendo na bad Jeremy. Ti ulo persang ban penyidi perlong na bo Jeremy na marbol tip bo Jeremy ulong kena bela tip sibun ba pang jo ke elektrikal. Tiu Jeremy rul ong bo uluk loy ban yirap yu hakino ki por bo don kam. Hakowe par ngilo i biang chau tu briew basiat ya ketu keske. Uni briew par mentau ong bo de ban bo no bro ki pistol ke chong Pom sum kuat setia ban siat bar peniap ro wat tanggi imrat di barit ro. Namaru itu yu syaraf uang. Bahabau Jeremy ulabat yu ti ul satu bakan no ke jengpang jong ki imrat aswa bakin yap. Ban na do kata kapor le itu yu syaraf sum kuat suban le no ya kene kam. Anda par bau syaraf letip bau Jeremy ulale yu hukum ne. Tima uru mentau la perkat na boni kendo na bau Jeremy kenang bon tip na bak kedau. Bakalok jong ulaki bun snem ru bakalati apang rehedo mentaro kam par klat setia. Namar bakata kecing pang jong karo kam jumlah suban koy. Tiang ning lu iba andau syaraf le kendo na Jeremy tu ulakon na yu bun le na chaki jing kejong Par Jeremy ru sumla kantai ulale la kalej kata kapar. Anda par bau Jeremy ulapon ki ying jong syaraf te ulakata no yakini kolok ko jong Barang ni lutip na baro ki jing shisha bo le tu ru yu wang. Pakani kolok jong kwa bandeng ko to kesati bol pendeng ka ha kapor bagi tha. Par sakawer ko kwa ko ong bah shwa bakan yap. Ko kwa na banyo iba ma u baru kun jong kini i jado kata. Habau syaraf ru ulatip yakini baro te ma uru sum penstem su ulale kata ki jing kwa ki jong ka. Tentang si por ngil iba kene kolok jong uru kala kemen bar kala klad iru kata kapor. Hakowe par kesing idu iba mentaki biru baro kila kena bayo Jeremy.
Kilong batang na kadal jong bakalok jong sharef kalaklat no. Ujar mi roh bala tiba kini ti ul sansi idu kata-kata ki jengkren jong kini kebreu. Hakuwe perkepor ngili ibu ujar mi ul lang no bat kawe ke perlaklas jong ke pekerteng kelinsi. Kelinsi kalong ke kena ke bakam itanat samlai ujar mi. Baru ujar mi ul kemen babnya iya ke jenglong jong kelinsi namar ma uru yola de dan perlok setia. Andrea kene kepor perkat bau dang keren bat ituru ikas pang ke jeng im ke jong tu kupa jong kelinsi pat ulio ino iki bat ma pat jong sekang tenat setia ujar mi. Tiang ni ulelek nyo hajan jong bat lemu di ruban syok no Andre dan bok pat baka jasiru kalau poin no hane kepor bat kelayala miru ujar mi spok jong ke yeng. Ujar mi mentak olah perkat bawala da olah mi sebaru Andre dan setia watang weru parlok. Ti ulong baka bahayu ubon lik pai biang syak ketuk ke yeng ke bau jusong. Bun song banyak pok jong ketuk ke basement waklam dan bapun video. Par ni do isi siapa mentak ujar mi ulah rano barok gitiar ke jong Ti ulah mi separ bun lik no syak ketuk ke yeng. Haswa bun lik pat ti ulah rung no suasa kowe ke hall bun pikat do no ya ke para kena. Dari kini ke por par John ulio ino ujar mi. Pada marbau John ulong kena besniu bak jenglong ti ulah lik ban pendik no ujar mi. Ulah sang ban keren bing bat sim do ya ketupia ke jong Hadu bau ujar mi ru lukum keren kelai udah kenten ke bekor. Par mentau ni John ru ladam bat ulah rano ujar mi sebar jong ke yeng. Hadin ketangi le bakila lau na ikijan jong bat kila panhap ru hapok jong ke kete. Ujar mi par mentau septeng bat langit bit kad ya ke bakile. Dah kene ke por par liat sngeu ru bau pertar ru stang na bantin. Baru liat sngeu ru bakaladan ke jengi connection bat kamet ke jong Dah so par bau John ru unsyok beng ujar mi tihang ni par kelalong ke bapela. Bau tau pertar ru lepom no ha kecaka ke bakidon. Berberok kini kena kila mersau baru John ru layap ler no akta ke por. Hadin par bau jar mi ulio ibu John ru liap no tema par ul stang no panirap Ul stang ban una sistem da kata ke bor ke bau don. Hadu bau John ru le imbiang sasisen. John ru anda ulio ke jingle jong jar mi tema ul stang no pan perkat bahai Long ni bau kular pun lik bu no usa ketuk ke yeng ke bau jusong. Baru nyelam dan tiru bun yo no ban lik pet anang ne. Hadin ketang ilo isi syaba barok kini kena kila ilam no jar mi sak itu ke yeng ke jong Par mentau jar mi ru lekemen bat lorung biang spok jong ketuk ke basement. Hang ni par anda ke jasi ru kala tip kini bat kala lik biang sak ke yeng jong jar mi. Te kala syam ru bau jar mi lo don no pok jong ke basement tang marwehi. Hang ni ke jersey kala ai mesim biang ko ong. Pomri ban singa marwei bamaka kedai ke perlok ke bahajan tam jong Te ke ong kan yirap no bon lik bo sak ke caka ke bau kuat ban song. Ujar mi ulah kemen bat lo kedup ru ikah kata kepor nri anda pat kila mud ban min anda pok jong ke basement. Ti ke polis ru kila poi no hang ta. Baru tu no hikai elektrikal jong ujar mi ru ulah poi lang bat kihak ni kepor. Ti mentah kila perkan aban perpet no ujar mi kenang bun lanya na kini ke polis. Nilo iru bau syaref lo dan lang no bat kini ke polis bat lo persang ru pan pensenge no iki. Ti kini ke polis ru kila ngit no bat kila ala ru ujar mi bun leikat ke bau kuah. Hang ni ujar mi ulah keren na syaref uang. Baka jingyap jong kolok jong bakan liap kado Andre kala lek pat sakawe ka jaka. Syaref roh bau le sem ke jing jong ujar mi tu ulah kemen hado kata-kata kemen sem. Par mentar ngilo ibu ujar mi ru lepet anang ne bau le lek ro sepedeng jong kemadan. Hakane ke por ngilo iba ke jing teba bar pertar ru klasian na penang bat kila rung ru ha kemet jong syarmi. Par ujar mi ru mau lepet beja kata ke por ba kita ke jing teba ru kila nang jor. Hadu pengitu ibu Jermiro lajak lang nak bar kita kicing tebah. Pakene kedau kepala pelango hadu kata-kata kini ki briew ke biyo iya kene kepor. Teperlok kene ke film ro kalau pon aja bakon. Pada episode tenat kene ke story sampai share bar subscribe do ke kepor. Ko bless you bon.